Itangazo nimero 002/BAV/08/25 ryo kuwa 18 Kanama 2025. Iri tangazo rikaba rigenewe Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta ya Repubulika y'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta y'igihugu cya Katari, imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, High Commissioner for Human Rights, imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi, United Nations High Commissioner for Refugees, ibitangazamakuru by'abanyarwanda b'impunzi n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Itangazo ritangira rigira riti: mu izina ry'umuryango w'impunzi z'abanyarwanda bari ku isi yose, twebwe abavugizi babo tubandikiye tubagaragariza impungenge duterwa n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zinyanyagiye ku isi yose, ariko by'umwihariko turibanda ku mpunzi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe hari imishyikirano i Doha kandi dushingiye ku masezerano yasinyiwe Washington kwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 hagati ya Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda, ibyo byose bikaba bishaka kubonera umuti ibibazo bya politike n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Turasanga biteye agahinda ko ikibazo by'impunzi z'abanyarwanda baba muri Repubulika Demokaratike ya Kongo babyibagiza nkana. Ibigaragara rero, amasezerano n'imishyikirano bivuga gusa ku mpunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, bakiyibagiza nkana impunzi z'abanyarwanda barimo kubitwa n'imvura ndetse no kunyagirwa izuba ry'igikatu baba muri Repubulika Demokaratike ya Kongo, nta bufasha ubwo ari bwo bwose izo mpunzi zigenerwa y'imyaka ibaye 30, ariko ikibazo cyabo muri iyo mishyikirano akaba nta na rimwe kigeze kishyirwa ku murongo w'ibigomba kwirwa mu masezerano yaba ya Washington ndetse n'i Doha muri Katari. Kuri bamwe, impunzi z'abanyarwanda ziba muri Repubulika Demokaratike ya Kongo ziritiranwa ndetse bakazibeshyaho, bakazitiranya na FDLR, Force de Liberation du Rwanda. Ibi bigatuma impunzi zifatwa nabi cyane. Abandi bitiranya impunzi z'abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abahutu b'abanyekongo. Ikindi kandi, impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika Demokaratike ya Kongo ntabwo zigeze zitabwaho n'ishami rya HCR rishinzwe impunzi, ntabwo zibona ubufasha, ntabwo zifite umutekano, mbese ntizinazwi ikizitegereje. Zikomeje kubaho zibaza ziti ejo nzamera nte. Icyo bahagarariye impunzi z'abanyarwanda dusaba, turasaba imiryango itanga ubufasha n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ishami rya HCR rigita ku mpunzi ndetse na High Commissioner for Human Rights, ishami rya UN rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kwita ku bibazo cyihariye cy'impunzi ziri muri Repubulika Demokaratike ya Kongo, hakitabwaho ibi bikurikira. Icya mbere dusaba ni ukwemera ubuhunzi bw'abanyarwanda bari muri Repubulika Demokaratike ya Kongo no kubaha uburenganzira ku byangombwa bugenewe impunzi nk'izindi mpunzi zose zo ku isi, harimo no kubaha irangamuntu, inzandiko z'inzira ndetse no kuba bakwimurirwa mu turere cyangwa mu bihugu bifite umutekano kurushaho. Icya kabiri abahagarariye impunzi z'abanyarwanda basaba ni ukwemerera uburenganzira bwo gutahuka ku bushake kandi bemye mu gihugu cyabo no guhagarika gahunda zose zo kubacyura ku ngufu. Icya gatatu, abakurikiye impunzi z'abanyarwanda bahagarariye barasaba kubarindira icyabahungabanya cyose, bakarindirwa umutekano ku buryo bugaragara. Naho icya kane, kubaha ubufasha mu byo bakenera byose. Abahagarariye impunzi z'abanyarwanda barasaba ko ibi bikurikira bigomba gushyirwa mu bikorwa byihutirwa. Turasaba ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ko yashyira igitutu ku bihugu birebwa n'ikibazo, bigashakira umuti w'ikibazo cy'impunzi urambye, ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bari muri Kongo. Icya kabiri kandi, barasaba itangazamakuru ko byamenyeshwa isi ibirimo kubera muri Repubulika Demokaratike ya Kongo, ariko cyane cyane by'umwihariko akaga impunzi z'abanyarwanda barimo kubonera mu burasirazuba bwa Kongo kubera bakunze kwibasirwa n'ibitero by'intambara ndetse n'inyeshyamba muri Kongo. Icya gatatu, turasaba ko habaho inama yahuza Repubulika Demokaratike ya Kongo, u Rwanda, ishami rya HCR ndetse n'abahagarariye impunzi kugira ngo haganirwe ku ngamba zihutirwa zo gufasha impunzi z'abanyarwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, uko ibibazo byazo byakemurwa kandi mu buryo budasubirwaho ukundi. Umwanzuro:
Turizera ko muzita kuri iki kibazo cyihutirwa kandi ko muzafatira ingamba zo kurengera uburenganzira n'ubusugire bw'ikiremwa muntu ku mpunzi z'Abanyarwanda ziri muri iki gihugu cya Repubulika Demokaratike ya Kongo, kuko zivukijwe kuva kera zahagera mu cyana kane kugeza n'ubu uburenganzira bwabo bw'ibanze. Mu izina ry'umuryango w'impunzi z'Abanyarwanda ku isi yose, abavugizi Senga Emmanuel ugaragara kuri telefone akamenyetso ko guteranya 1-9-3-3-8-3-1-1-3, akaboneka kuri imeri sebusenga27@gmail.com. naho Sibo Burema Joramu ubarizwa kuri telefone igendanwa akamenyetso ko guteranya 2-6-8-3-0-2-9-1 kuri imeri yiwe bihobejo@gmail.com.